Poštovanje koji gledaju moj kanal Nino the Art. Ovdje sada ispred vas imamo jednu novčanicu malenu po dimenziji, ona je veličine dosta malena, ne recimo ali nije toliko po vrednosti, mada 5 dinara nije neka ogromna vrednost. Što je sam reći kad kažemo tim vrednostima? Znamo da je to bilo doba rata, u stvari prve novčanice su počele štampati 16. Štampanje je vršeno u Marseju, u Francuskoj, zato što je, zna se u kakvom je stanju bila Srbija. Banka je prebacila svoje sve poslove u Marsej, u Francuskoj. Interesantno je isto reći ovo, da užasnoga toga rata i sve što se događalo, industrija i šta ja znam, normalno nije se radilo ništa inače kakva industrija u tom vremenu bila, i da je bilo, to nije bilo takva industrija. Ali interesantno reći da u tom vremenu valuta od Srbije bila jedna od među najboljima u Evropi, možete to zamisliti, jer je bila podloga u zlatu. Šta je interesantno reći danas, bi mogli usporediti šta se događa sa zlatom u Srbiji, recimo samo pitanje, ili tako. Šta je ujedno reći dobro za ovu novčanicu? Ova ispred novčanica je štampana 25.2.1917. To se vidi ovdje ispod 5 dinara normalno. Piše da se plaća donosiocu 5 dinara u srebru. Znači u srebru, ili tako, ne obično i tako dalje, veliko drugačiji oblik plaćanja. Šta je drugo reći oko toga? Prve novčanice su štampane, kao što sam rekao, 16, ali tačnije 19.9.16. u Marseju. Ali je jako zanimljivo reći da u tom prvom štampanju je štampano negdje oko 4 miliona primjeraka. Ali šta je interesantno reći? Da skoro svaka novčanica ima drugi datum. Da je ogromni broj novčanica koje nose taj datum. Ova nosi 25.2.17, a neka nosi, ne znam, 5. ili 6. ili koji mjesec ili tako dalje, tako dalje. To recimo ako istražujete na kompjuteru možete pronaći. To je jako interesantno. Jedna od ređih vjerojatno novčanica koja toliko ima različitih datuma i važnih. Normalno, vjerojatno to uvjetovalo raznim razlogima rata i svega toga. Ok, glavni opis novčanice na vrhu je, vidi se lijepo natpis velikim slovima Bog čuva Srbiju. Boja je plava. Levo se vidi glava čovjeka pod šlemom, to je Miloš Obilić, kao i u vodenom žigu. Potpis je guvernera je Đorđe Vefert, član uprave Marko Stojanović. Ukupan broj tih novčanica, bez obzira što su različito štampane, od 16. 17. i šta ja znam, dokle završene prve štampane novčanice, je ipak oštampano oko 12.175.000. U tim varijantama štampanja postoje redovne varijacije, ova pripada očito redovnoj varijaciji jer je štampana od 16. do 17. godine, ali postoje takozvane i nulte serije koje u vrednosti, u numizmatičkoj vrednosti imaju pojačani procenat normalno vrednosti. Normalna stvar da i sve ovisi isto o kvaliteti novčanice i tako dalje. Toliko za ovu prednju stranu, da vam samo pokažem, da kažemo iza stranu. Tu je šta ja znam, vidimo, kao što sam rekao nekim prvim objašnjenjima za novčanice, kad se na prvi put pogleda ima se osjećaj da je to neki francuski jezik, jer pogotovo ko čovjek ne pozna
da ne kaže, a šta je ovo, normalno ovdje je grb i odmah bi se prepoznalo, ali interesantno zato što su to francuska slova i tako dalje. Ovdje levo, ja vidim voden žig, to je i dalje to, normalno u žigu je Miloš Obilić. Ovdje se vidi grb Srbije, tako da bolje da ovako stavim. Eto, toliko za sada. U nekom, da kažem, drugom videu koji će biti vjerojatno uskoro. Ja vas puno pozdravljam. Nino Di Art.